Urarutĩtwe mũtongoria wa maenge bungeni ya Meru MC wa Mitungu Evans Mawira na ugi tutari wendi bwabe gukamata rwaria rwa kwengereria gavana Kawaira gitini akiugaga ni mari na ndugu imbega gatagati kao. Mawira agite bwena kugwata mbaru uthondeki wa barabara kuthamwa kiri MTF akiugaga nimetikanitie na gavana ati uthondeki wa barabara cia Mitungu ukambiriria ntuko ite kurasha ukarikana ntuko nini nyuma ya Mawira kwanira kugwata mbaru gavana Kawira Mwangaza ni atunyire kia majority leader gukurukira kithurano kia MCA ma UDA na gitegeke kuthikire MCA wa Kisima. Mwandiki wetu wa Ntito Mutugi Kare naraniretie nawe na njira ya mwanya gatumenyithie. Ntukuinka inyuma ya MC wa Mitungu Evans Mawira kalia kwebirwa gitine kia mutongiro wa baraba ingikire mbunge ya Meru nyuma yawe kugwatana na gavana Kawira Mwangaza na ndi akiaria nachokete mushibi nyuma akiuga ndiri akamatite muswanda jwa kweberia gavana Mwangaza gitine mwanka muthiru no kerirwe ni MCs bangeni untu ni bari no sode bubwega na gavana Mwangaza wenu kajuka mata akiuga ni beruira ni atenga bana ujo ni uja wene jathiri na ate choka Meru kairi Mawira ero nande kwa Mawira nontu uwe iwatu kuona ibura itango gina Kawira muno nande kamata munya mujuju utongerie twite Mwankaku Nairobi na sasa we were told that Kawira ate choka Meru Kawira no etre ate choka ku Meru. Sasa mimi nikaanza hiyo maneno, sijasomea sheria, nikakaa chini nikafanya maneno yangu mingi kwamba gwita na hali njuri ncheke shiraini twaromberwa ni akuruba njuri amantu jange jama ingi then ande tumau twakurukia assembly Meru tweta Nairobi. I believe so many of you watched those proceedings and we tried our level best depending on the content and the evidence that was in the motion. Mawira adiuga bari gwita seneti na yonokia gavana Mwangaza wala tigwa gichuragia biuria bibinge was also affected no to gwita na ara twachindona ndi ndachuragia Kawira ri na indi ndiratongeretia kumwengari Mitungu igakarate. So I was even a bit stressed, a little bit stressed no ntonande nguriwa what tutafanya kazi aje gitumikira na ndi Mawira kuga wenere MCs bange we alakinyitie na noginindwa na ati kwenda gutongeria ndwa na gavana Mwangaza kaire na akiuga na ndi giti kia mutongiro bara bange nikirare kiri kumunogia muno ni untu bamwe ba MCs bati kwenda buruko gwatana na gavana uju. Because I've tried to tell my colleagues, nimewambia sasa kama tuli maneno ya impeachment ilisha, tuacheni maneno mingi. Let us try and forge a working relationship with the governor who will be the governor of Meru till 2027. We had a meeting ya bara 59. Manya bara 59 andi bari wa tuteta nao. Although some of them imbijibe dawe ta Kawira muskumo ojajugo bona ndira thitherwe na ndio ndi gwita ndavera mia mtaya nimechoka na vita. I want to forge a working relationship with the governor. Nontonteja kwira antu wa Mitungu 2027 ikawira ndaroja nawe barabara chia thuka ntio ro imanto ja Kawira ru nonto botanto bete metakorwa wanto mete metakoritambio ngugi ande navera mimi if it takes losing this position ya majority leader I'm ready nonto antu wa Mitungu batadurete majority leader wadurete MCA waku wa Mitungu kiki majority leader kiki kwiro ikamero yonde nande ikia babu kumenyaja assembly inde antu wa Mitungu baije number 1 MCA wao. MCA Mawira adiuga wena ndika baugite kia mutongiro bara baingi kiretre anogo kwa mirigo ya bange atigara na mirigo ya kia bara ba muringire kura na bone ya kariba Mitungu ande doka kukamata antu angamata mirigo ya antu 59 kamata mirigo ya antu begembe na kanuni kamata mirigo ya antu ba tigania kamata mirigo ya antu ba bure na kungi na temo bakandingira kura 2027 angamata mirigo ya antu bareko ba Mitungu. In fact, I'm very happy that decision yo kudidwa ni kwa free itike majority dinda tantu ba Mitungu bara lusere ni Evans Mawira karia ora lusere na ugaisa so na gitete atia na nganiri ndendo ugagitige tenontorera kwa weta kwa Kawira okengwa. In fact, onde ako makosa dite tiga na tujo kita majority linda.
makosa jako akigwita kiri u ikawira na ndauga nani ngeta kenda bangi bara beno gwa bagwita bagitata bona kanya na bagiambinya na moyo gwita kurita ngugi kire mutongeri omweru wa baraba inge Patrick Mutuma MCA Mawira ariuga kamugwata mbaru kire ngugi chonthe chobisi ende tinandwa nangabana mwangaza kamu support kabisa orora the new majority leader endere na ngugire ku kire kinte mu support na endera ugire nte mu support kire kurwana gavana wa Meru hiyo kamu support jange jambunge aja sheria ya bunge na kumoni obisiori kana na kumoni ora nande mchemani ya nene banga wanambi hiyo nitampa hiyo support kabisa, lakini hiyo ya gavana tafadhali excuse me, iendeleeni na vita. Kama mnataka vita, sisi acha tuendelee kufanya kazi. Manto jawe neu aitangu eti yawe ndio ni to adapt nawe ndio ni ndere tikirerie maragita jara jagwe toja MTF na ugetheri jare MTF no tesheria unete wikia kire MTF nkayo kia maragita jombe najo miteme najo mbio barabara nande next week tokaleta maragita mitongo na wewe Kerry Podrand do Chawero rea kwa rieto ni motugi kare.